Katana ili samurajski mač poznat je u celom svetu kao savršeno dizajnirani mač. Osim što je bio simbol samurajske klase, katana je također i simbol japanske kulture i njihov nacionalni ponos. Svaki japanski vojnik je morao da preda svoj mač koji je bio oličenje njegove časti. Među predatim mačevima nalazio se mač Hojo Masamune, primer najboljeg i najsavršenijeg mača napravljenog u Japanu. Na kraju Drugog svjetskog rata i okupacije Japana, Amerikanci su tražili da sva japanska sečiva predaju njihovim vojnicima. Ime mača potiče od čoveka koji ga je napravio, Goro Masamune. Masamune je bio priznat kao najbolji kovač mačeva u japanskoj istoriji, a njegovi mačevi odlikovali su se neusporedivim kvalitetom i lepotom. Njegovi mačevi su bili izvanredni, iako su bili rađeni u vremenu kada je čelik sadržavao mnoge nedostatke. Zahvaljujući svojoj veštini, svi mačevi koje je napravio nosili su njegovo ime Hojo Masamune. Kada je saveznička okupacijska uprava zahtevala da svi porodični mačevi moraju biti predati, mnogi su se ugledne porodice pobunile protiv tog zahtjeva, ali jedan plemić je odlučio da deluje prvi kao glas razuma i predao je mač porodice Tokugawa, među kojima je bio i Hojo Masamune. Kolekciju mačeva je predao u policijsku stanicu Meiro 1945. godine, preuzeo je američki narednik 7. konjičke pukovničke divizije, čije ime zabeleženo kao Col di Bimore. Međutim, podaci iz 7. konjičke pukovničke divizije ne pokazuju da je čovjek tog imena ikada služio tu. Veruje se da je to najverovatnije bio iskrivljeni pravopis tog vremena. To je bio zadnji zapis o slavnom maču Hojo Masamune. Moguće da je bio rastopljen kao i mnogi drugi mačevi. Naime, na taj način se američka vojska rešavala gomile preuzetih mačeva. Druga verovatnost je da je završio kao trofej nekom američkom vojniku koji je možda bio svestan ili nije bio svestan da došao u posjed legendarnog mača iz Tokugavine zbirke. Sve u svemu došlo do gubitka tog savršenog mača koji ima neopisivu vrednost i tragedije ne samo za Japan, već i za sve one koji poštuju samurajsku tradiciju i mističnu prirodu katana.